sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal liyalina annana fi syahri Ramadan al-karim, fa'abshiru hayya fahal min mudhakkari ayya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunya la min iyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadanu bihil bushra wa ma'al usri yusrun wa hadha dhanuna billah. Ramadanu khairul madu'is salam, ala bi dhikrillah nahya fakabaru, wa iza ishtadal bala walil qulubi shifa wa hadha wadullah. Terima kasih kepada keluarga BAM Mandiri yang sudah memberi bantuan kepada ibu-ibu lansia di Kelurahan Untia. Semoga apa yang telah diberikan ini mendapat berkah, bernilai ibadah, dan Mandiri tetap sukses. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.